Dins el temps, només així parlem de fora del Morí, hi havia per dir de cardar la comma, damunt de dins l'hostal fiolau la comma, la fiolau, que l'havíeu fiolada, després faríeu la cor, la portau, i era així que a l'època faríeu el lençol dins l'hostal, faríeu la tela per fer les camions, faríeu de tot, venia tu per dir els hostals, la cosa que no va pas com dieu, i ara era portau la tela així per dir de la fa cardar, per ser la posau per la fa cardar, quan hi havia de martels, que era un buès, un de cada costat, un muntava l'altre de volao. La terra era entremig, quan la fretava, la faceu, la terra se serrava qua, quan la finava, venia più fina, de la meme per dire, e per quando era bla che la faccio andavo a puent, a restaurare qua, tiravo la terra e la venivo a espandere així sur aquell bolet que hi ha a l'hostal aquí, que s'ha fet express aquell bolet que em feia l'hostal per dir de la fa seca a la comma. E que la comma era seca, la mettevo de costat així a l'hostal e la munna poi la tornavo a carre la merchandisa. Poi per marciare encara io de mazzonessa avevo visto l'apparecchio, le cartes che operaven, ho avevo visto. Mi marciavo poco, la resta perché aquí remonta al 1900, che remontavo qua qui. Perché après il mondo c'è la filatura che si mettevano a marciare, come io non so, io in mare, per esempio, io. La mia grammera, quella era che se ne occupava delle carte, quella che la faceva marciare, perché hi havia un rodet, que era aquí a la Poixella d'aquí, i ara tirava, el rodet virava, facíem maniobrar, que el cebolot s'endembuesa, que pelava les cartes, era aquí, facíeu la munta de bala.